Kardom ka duwen sami lasi non so video lom ke tumlong emergency pikan lasi ni sami video sami mane ektom pura edit pami me mane background sami ni sami pakla contact de bo sami dak bang pini emergency picture ni sami upload nang kolo so video mang kelas copy bon Etum emergency tumlong dak chathan man non dak mane pakla dai bang pilo mane ni Zubeen Garg han sami isi chathan dak po cheng sami ni Zubeen Garg han sami isi respect do pen ke artist fan sami respect do alang tech talent do han sami tumlong mes channel lam lo bo sami dak ni ala especially personally pudam li bo sami dak main tumlong ke chini na sot de non sami tumlong brain wash pe lupan sami mena ke chini han ke bol i han dunang ji itu long blindly believe don ke chok che muni tumang brain nang wash de ji nang ju i de ji business ang claim i de ji impui mind men tum tek tep te asi penan mang ke lason ke claim sami de kok ti pen ke high ke chiri ke nang sot hypen mangi lasi si tumlong respect mai du dunang ji de casually pen sami tumlong respect donang po ka duge sami respect chi pinang po chi bisroi nang po even do artist han sami respect piang po non Zubeen Garg alang chewo ju han sami tum respect pinang po sebon sami tum limit do itum nyong se bisi lo bolte tum long ke brain on effect that polo pen ke itum long al high bang ke itum long distract that po asi tum long non bang ke tum kar bi youth tum al high kali itum long ke non education se ba prang prang la tum long future han tum chobol ipon pik dang la jon si tum long high claim bolte tum long ke pa phi mane apor ning hong he time ke dam bom asi lain se tum time chi povis sang nelo tum bor ipon pik nang po asi tum long aprang ke dun tek jan si tum bor in pon po the mane tum long mentality disturb that po happen bang ke la pen ke penan se impact that po themni tum long la ke aggressive du pore na jon si tum long community jon si tum chi feel pom asi penan semi mane nituma community yang tu pupi la solun hanang pupi dat to la sona yang ye podi mane kache thengnya aning ma tharong po kache bhong aning ma tharong po si tumlong education hin mente tumlong kache theng kache bhong hai bang ke tumlong itum education ga than the la si tumlong haya impact ben tumlong parulong det jihan si tuma thanang po etum ga kisame chapa develop han si bor ibon bo ka byang long ko si tuma prang kon thek jima la si tum bor ipon ji la si ne same dak significantly ben same ne same dak than dak lo ne mina ne mahang klang kle same dak ani a pini pen same club than dak lo bon same like emergency video de non thang pe lo non pu same tum thek long ulo si tum ka chiri nang sot tum same dak video same non significantly ben same than dak ko tum no phulong ko son si na ke ruma pange la si tuma video che thanam de prang same non recently lage kopima pange tum dak por hi mang la la hello jo mainly ba non la mane details problem pange la si tum dak chini ma la si the investigations into the death of a certain singer Zubeen Garg han se tum dak pe la reportedly tum dak SIT hai tuma investigations attack men bele tum dak mane non social media long kon se ahok ma chat ma se tum dak chini ma la han ki thian same poison si people si pu hedi da pangai tum long alo si pu bon se melak pangai real lulu de real informations polo da tum chine ma conspiracy blo the entire case pivot of the sensational claims made by key witness and co-accused Sikar Joyoti Goswami sipulo la se accused bang hedi co-accused bang la pini pulo Sikar Joyoti Goswami sipu nang tum ansame luri laksame non nang tum ansame internet same tum theklong ta duthai ji mane lahan ke poison ki pipensi pathi jat pasame lasi non damang ke original pe parlo da ke research kuri pam me pe parlo so parlong same tum theklong po lasi nang tum ansame ludunang ne lal dak theklong po la ke jo no bude no it's not yet confirmed that Zubeen Garg was killed with poison like pura research kuri pam me be par like dak samay theklong bota here is current status like porhina sa sobe samay allegations of poisoning the claims that Zubeen Garg was poisoned came from a sensational statement made by the key witness and co-accused his batmate Sikar Joyoti Goswami to the special investigations team SIT based on this and other evidence of suspicious conduct. The Assam police have added a murder charge to the case possible. Assam police to murder case pidal de lang han sami case pidal possible bon sami exactly galang tum sami mane confirm pelang mane la tum si poison pivek bangke mane investigations SIT tuma team teng men bolote mane non just tak suspicion be suspect cholang non bangke asi forensics confirmations is await non samila tum kang hong lok lang de la so bangke men exactly tum proof long lang la bangke tum direct bisas tong nang la so bangke la pen la so bangke postmortem report non put semi long lang la dak pai non si mane kuri bom lang de collected during the second or represent goti were sent to the central for regional laboratories as in New Delhi la non by New Delhi semel tum pothai tulo first ke Guwahati long si sen hadi dak central forensic laboratory long sen lo pen sen ma ke CFL na dak Delhi long si penitulo la si
non mange kang hong lang pen Assam chief in Himanta Biswa Sarma stated this was reported expect soon within report is on October 10 October suggest mane Himanta Biswa Sarma suggesting that October 10 ang bong si PNC la support by long si pulo. On this report can be confirmed the present positions of the other toxics of the Singamela so that means to my conform long body non 10 that means to my just a man sar long pusi da Himanta Biswa Sarma bangke mane expect lo la 10 ang bong si klang pusi pulo bon sa to my exact non my long lang just suspect lang nila so poison people pu ahok that hai ma ahok kali that hai bon sa to confirm fail ge balance than sa confirm sa to confirm kali la ke bane dak sa tek long dak be conflicting da bangge di mane conflict statement da bangge si first postpone my courier de just sa to my exactly mane proof long lang let pan si next bangala tumako pontuning si pulo la bangge non dak dil hilong si pona so bang postmortem report bangge non sa kunang le thulang 10 October ang bong lom seng leji maso prang seng lip si Himanta Biswa Sarma teng bente dak si pusi dak semen thandak lo la sang tong sam thek long dak seme la si itum non ko bangge ing hong nang lang 10 an lan si tum confirmations longi la si non makit tum kroin tong ritha la si la lo video bangge si tum video non magadak scientific pentum cinema Once a mela dag si bangki tum psychologist lapen ke worship celebrities blindly lam si tum dak than pe mane ke itum long mane chini pin men tum ke Kardom nun boyat system hedi la sonya than si tum dak chini lapen ke tum long science pe si tum dak pini chinem isi logical thinking koi po si tum long so mind mandet mal pen people si tum long video upload rat ma la so alamthe sam ek repeat lem ne tu phulong pa bang lem deti la si support sam tum science pe si dak si no upward do la si tum dak science tum bin dak chinem la si first Etum Science pe chin name bate etum long first kel ka mang chain te la neuroscience lapen ke music and worship alam ti etum dak chinim nang po la si science pe lang nam te first ke neuroscience tampo la si first neuroscience pilop te dak dopamine me reward system etum pulo di dopamine budo la si so dopamine ma ke etum long ke si ning parong hadi la so hormone si pa release even though etum hor ke jun biri mong konon lapen ke chocolate ke cho jata sami etum ning karong an hormone ke etum dopamine si release lo jong si etum dopamine ave te etum ning karong sami ave det po la si etum dak dopamine mane ko pilo dopamine ke tum si lungar ju tum ning hang lungar ju han se tum e brain or reward center long se dopa la pen ke tum release mane dopamine bang release jat po tum ning pang sam upo ning domi upo la sono la pen ke isumong la so apene bangke sivet lol hai chocolate ho game ke hai ho lapen ke tum addictive hormone di pine yar si khor biri chat sami tum addictive hormone ke reward system ke sivet lapen ke lasi tumnong music ponon alapen ke penan semi tumnong lahai ar julop te tumni rong pian lake tumno ni long chokti jong si singer ning hang singer dan seasons lun lo jalo pte lasi tumnong next bank ke tumnong ke oxytocin budula oxytocin and emotional bond lasi oxytocin and emotional bond be ko pila lasi oxytocin and emotional bond ma ke tumnong hadi si music lo lata si lahan ma ke tumnong love hormone pasi pura san ma ke la love hormone ma ke create ko pilo itum la create ke trust la pen emotions mane itum long di belief mane bisas thip bulan ke la pen itum long emotional connection do po la si itum long mane jongsi singer jongsi lun lo plote itum long mane ni hana nang bujidun lo ni ke sungalam ni ning hangalam aja samelang bujilum po sonse mane feel mane ekdom aninga lo pen chara block po la han itum pu bang san ke love hormone sepulo la si isi bang ke mirror neurons padala mirror neurons ko pila mirror neurons porque tuma brains dolo de lage tuma brains mirror neurons mane itumnong jongsi itum pine langnun lo polote mane personally jongsi tumno ekdom kelang lo te passionately ning ekdom pura rong jin metum lang po lasi Zubeen Garg astame lang same lundun no pote ituma mane a fans tumang kala a brain lo di mirror feelings ko palang son thosi thai long po sense of mane personal connection so do ko pala mirror neurons ba ke mane ni son thought pe di la son yak mane ni munit lo mane hema munit lo chonda se mane chi feel po isi connection do ko ti lo la si la penisi tumlong third position tumlong lamte si bangke psychology of blind following pudula itum psychology ben lamte tumlong mane thang chini pina jak mangke follow do ret tumda do si dak upilo la itum pune me ke science ke peras itum han science man han pune me ke parasocial relationship positum pulo parasocial relationship ke upilo itum mane fans mangke dila koson lo mane la so celebrity san chini personally selang chini boson si mane one side pen semela ni lo dukok po pen la so illusions bangedi
ituma illusions pangal hane isi mane ke Kardom son lo lapen ke mane idmena family la son si mane pachitin bolo so apod bangke la si ituma brain lo ke pere social relationship lo hamage la si bangke tribalisms and group identity dula ituma group bangke ituma ke haku pen sami ituma ke si tribal area pen si bang bri tribal group pina la si ituma haku pen sami ituma ke group ke do ni hang ol pen ke ituma family yang bong si ituma mane do ho so pen sami la si la son thot pene sami non tumong Zubeen Garg fans sami la son wang juit lo la pene si bangke tumong ajat no mane alang ajat identity no alang samis no boro lo ajat no tumong sami la hane mane support po la de ka thang logic avele tumong ke la si isi bangke tumong ke halo effect lang halo effect upilom halo effect mane ke tumong di halo effect bangke is inhumanit is lun klun thek pilom ma inut science thek pilo to ma inut son to mane inut lun thek pilo to mane guitar kro thek pilo no lam than thek pilo son lo sami tumna di lan ke halo effect siplo la halo pate tumna sop ta thek lab lo situm tin po alang ke lun ki lun thek lo la pen ke alang penam sami thek lo mane smart ulo kind ulo la pen powerful ulo to la son lo tum thek lo mane ekdom pura thek piglo midami ulo la son lo tum thek long po mane la ki tuma brain no se work lo so blank ke la si itno fans tum same mane bisas tip lan trust tip bos when do singer pono la pen politics pono la pen ke health of social issue pono sop tame tum bisas tip lo sono ke la si authority and popularity basis to la na bangke the brain trends to believe what is popular and encouraged by authority itum dak bang pila tuma brain mang di mane copy ma ke trend na pen ke copy ma ke jithang la lo so te tuma brain same adapt that po la si isi lam na tumong Zubeen Garg ke millions of ammunit tumno ni hanglo akhro ni selang to nani alang nani hanglo la si la support bang to brain no tuma phulong same di mane nan che thap lut po so zoom ma ke tum no hok la dam same julong po even to tumong video la theklong po hong la dam de tum theklong po jola son lo la si la son lo bolte tumong ke la helo ke min nai monit lo la ke miss sen lo si tumong brain no che thap thot po bonse min da henu pole pudun kali bonse mi tum brain si pulo johnson ni personally Zubeen Garg le poli ka sop benan as a british san le tum son te me la sono la bange asi people si tum india long busy chat lo vulnerable chat lo busy ta asi tum dak chini ma people si tum india long busy chat ma gang ke tum collective cultures do itum india long collective society de group opinions matter tum ke athemane itum ke la copy mala group tum ka thana di la so teng si mane peniduna pu itum long invite ke ma tha bang ke tum long avelo jong se ho tum la son bate tum la sonong po soya hedi jong si Zubeen itum community long Zubeen Garg thana ni ha pi pilo mane penelo bate itum automatically si tum same mane follow that po itum adjust same chin pa me understand chine adjust same tum long direct si follow that pulalo la si tum long karbi long chot ke lo ke pura area tum india pen masi son lo pen especially tum dak north east india lo ma ke la sono la pen si tum ke low scientific literacy samilo itum long scientific knowledge pa itum long kom pigla tum north east pen tum karbi long pen itum long kom pigla pen whole india sami itum long kom hoila bon sami dhan ma ke ong dulo bon sami itum long ma ke kom hoila la si itum long compare dam sana la western nation ben pate itum long dak in india long struggle do pigla tum scientific temper ma ke la si benana mudi tum ke practice te critical thinking ma thani jani ba tum ma thate critical thinking mena mena un men ma thade bahan depend gali leke mena un ma than la si son ma ke tum long practice te take practice kerang sot pani di bang sami tum long practice te la pen ke tum long mainly ke tum long entertainment si mene na dominate that lo tum long education hante mane tum long entertainment mane ning chaparong ekdom yat pini romantic films to ma pini lun ki lun la son lam lo te tum long dominate that lo tum educations hante tum long la si bc ne dominate pun lo la pen tum long mane isi bangke di mane kisung ben cepat jok kan lo itu nong pini mata sung lo tension dulu te la itu nong lahaya por lang nam lo itu nong mane kisung tho unemployed poverty stress lahan sabi itu nong velap po temne itu nong sakuri gilong leben cheng lok ki duk lahan sabi itu nong do pek lahai ben sabi itu music ben situ nin ceparong polun kar juben lahai lo si isi itu lam de la itu nong Zubeen Garg han ning ke hang lu sabi si emotional mate medicine samande lo le itu han arjudun lo lun arjudun lo lang lo theng lo te tum ning sam u pol pen ke tum emotional that ekdom pura mane domi pic pol solunar julong lo te altai si emotional medicine se mandat pop si itum science pen sa lam te son si do
lapen isi bangke tumnong scientific call action betul lah, scientific call to actions bilo lah kan. Scientific teach us here, so mane scientific darna tharteng bolte tumnong ke loving music, natural, respecting artists lah lo ne Etum Science pen kelam teng ti tumnong lun ka juga hinunde isila ke natural lo lapen tumnong respective artists lahai respecting amane artist tumhan tumnong respect pi dalai ta mesen lo itum pi bek nang po mesen lam lo lapen ke bon sami tumnong ke mane mix lo khat pen tumnong blindly tumnong worship bang ke dangerous possible tumnong chini pin men tumnong ka bisas dun ka train follow dun hai te tumnong dangerous pusi Etum Science pulo la se tumnong e brain han training critical thinking han agani akai ke sami tum charju nei kopi phan sini da ka bisas no han kopi phan sini follow dun lo la so question mai tumnong dunang pol pen ke tumnong ka separate dang ji tumnong arts pen science bang ke la si tumnong lun karju tame la bon same nang kailong lun pen same knowledge long ke paduthip la tum ke same logic si dunang ji la pen ahok lam tum chini isi conclusion bang ini dak message bang chipiang tuno inu Zubeen Garg lage talented singer la si tumnong a brain ang same ka ke same tumnong powerful pigan support bang tum chibilo te influence pigan bon same yang tum identity mage mane BC pa control that nang mind no same ala se science tum same pudo science says questions everything, think logically, use your brain for growth, not just worship. Etum dak bang ke son lo mane tum science man chine mateng bolte tum nong kai kits men tum nong questions dunai lapen logically tum mathanang ji lapen ke itum ipulong ke kai kits me aprang padam ke pathegi han pa growth an si tum bor iponang ji itum nong ke Kardom han kali la situ no da example real incident same tum dak chini ma kupima bangke si real incident same Vijay really stamped long same dolo Tamil Nadu long la actor tum nong Vijay pu la so actor same lang recently no het jong alang politician si ludun chok lo la so politician ludun chok pan same lang same isi rally dam lo la so rally long same mnitung ke tong nun pen nana crore la so crore same 36 to 40 janamunit ke tilot lo dak la pen ke penanam ditum same injulo menit ke ong lalu people all ke blindly believe la hypolot mage la ta I mean isi reason la pen ke isi bang ko fan range resulting in death padalang Vijay fan mage fan Vijay fan dulang 2014 hola ke fan G resulting pu alang same alang super hit film ke paklang hot same lang han menut Kerala lo menit bang ke mane tilot hola apenia falling from a flex board during festival celebration festival celebration selang sama klopiro tilot lo la ke pala bhis sikam long si tilot a film men la ke pala bhis sikam pu one of his most movies today la si la sama ta example tumong do pila la si itumlong same start worship hadi and violent cases slightly dak Canada actor long same Harsan po film ng talason lo penan same ki tidolo la pen ke itumlong example tum science lang lam tel hailo Vijay release tampul song ta thilot lo la pen ke itumlong fan that during fandom event ta thidun lot lo la pen ke violence po same do kok tilo di life personal life of star pen same la si do pikana la sama ke itumlong news pen itumlong dam plus tame itumlong dola la pen ke ka preprex same tumong do piang lai mu chi tham nim betela si isi bangke tumlong hedi mob psychology betela social identity and tribalism dolo la ken recognition recognitive dissonance and motivated reasoning ta dolang la pen emotional contagions and result cell ta dolang la pen ka preprex tumong do piang online for dances budola ang toniti chanam ta so video ngdi pian ji si tumong dak pini bangke asap so si tan pon sami tum dak isi da dolang munitum hedi munitung ko pipot ma puge munitum areng basu ser follow dun de pete la jam te pik la si pinam tum haning jangni tum do alang personal attack son si mandel lang family an si pu son se lang tum chi feel that po na brain ang sami la si pinam sami munitum areng solo pen ke mane forcefully pen sami alang to han sami pakroy bor identity lo si pinam individual am tum jong thakun lo pete la so anger man ning kang alang tum protect hanedi mane nelo la halo ke minai jong si jumlan protect no te la so ning jangni ko ti lo si munitum son man det lo la si lahan ke tum do pian la pen ke
Etum lang nam lo bolte etum personal attack people lo banget ala dak identity protection dolo etum identity ya sonang nalo dich teklo si bang honol culture pen low tolerance influence han sampai do pilo etum long te lasi pinia video bang hope nang ton sampai understand pa me po buji po scientifically logically si matha po sining thelo lasi pinia video lan hello ko break a video nang tum sampai an share halo so video sampai pachini na ape tum scientific knowledge paduna tum karbing long tum pare lama tin sampai lunang ni tum sampai lasi kake sampai tum scientific knowledge dunang ji itum kake sampai critical thinking mathani lasi an share so video sampai pachini na ka duwe tan sampai tum karbing long tu an han sampai lasi pinia video lan hano ma break video chitong na